Passage Vianney. Passage Vianney.
C'est international. Cherif Khaddam, c'est un pilier de la chanson kabyle. C'est un rebelle, c'est un révolutionnaire. Il a donné pour la nation, il a donné pour la Kabylie. يصفرح القبايل يصفرح الجزائر يغنى انو غنى لنا مدن شريف خدام وريمو تيرا ساقيه اثن كارانا نحضر تمطلطيس معنا مازال يدير اسا اسكا ارمذا سمي يتفوك الدنيا واذا كنت الولاله هذه سنين شريف خدام دا شو يخدم لا كارير نينس الشنا دا شو يخدم لا كارير نينس كوم كومباتون كوم ريفولوسيونير كوم un grand monsieur de la nation de l'Algérie. يعطيكم الصحة. الله يرحمه. Passe sur 2 minutes, sinon ça va pas. Les grands hommes ne meurent jamais.
matin, je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, mais comme ça, non, je ne pensais pas que c'est comme ça. Parce que l'artiste qu'il est, l'artiste qu'il représente chez la population, c'est extraordinaire. Nous sommes en train de le remarquer parce que tout simplement, il représente beaucoup pour la culture nationale. Hein. Deuxièmement, il était aimable en tant que personne, en tant qu'homme déjà pendant des années. D'abord, c'est génial aussi, c'est pour ça qu'il est là. Et ensuite, toute son œuvre qui est aujourd'hui. Lui, il est parti, nous lui disons au revoir. Et puis, son œuvre va exister après lui. Et c'est ça le véritable bénéfice d'un grand artiste comme lui, c'est son œuvre. شريف ذا فنان ذا الجزلاري ذا فنان يدي بويناني لهان ذا فنان زدي يعني يخدم الفن زدي أثاث ولا الغشية كل يوسانس وخشيشة بسطوح على مغار حمل تمرة وقدر تمرة لكن يقدر إيمانيس لكن يقدر الفنيس لكن يقدر ثموثيس إيجاد يعني وذم زدي بريدي زدي الفنيس زدي هي شاني ناس فلاس يعفو يرحم ونتمنى مزيان ناقي ذكرن تبانا بريديس هذا خدم لكن يخدم هذا غرن الموسيقى القرايه كان رانا والله سيني لهان ينسى ما غرن وهذا خدمنا لي لهان من هذا فلاس يعفو يرحم زاتنا يون وفنان واقي عباسي تارزين شتيني دوين نديو درن دا شريف وقبل هذه مات تخمنا السجميل تاعي. وي دا شريف راه سجميل صافي بريسك 10 ثورة ديونو شناي على كل حال سيسيد كراون كيني سي شغالي ساكو يحفظها دي العوانصر ساكو يدو ماشي تشط كوين يدخل مان كيني malheureusement ساقي روحي جاية دنيني سي une très grande perte pour notre culture la chanson kabyle ام قارن رومي نموري انسي سي فيف ما تاكيد نموتا انا كنت تديري تديرو شو تنضقو تسيدس بصح ثورا سورتو ما الا الجيلاكي دي قرن ساقي ما رنا نفكر ناس زالي وين ديجا صرا ليدير اورنا شي ذكروا ذكرت هذه السنه لاسوسياسيون تقمت قد جنة ورده مفتوحه في الدشريف شاديني غا الدشريف بون يعني بريز اكزاكتومون جو بو دير كو اون با الدروا دو دير يموت خاطر جي ديفي كيكونك غادي يقيم 24 اور يسد ريسورتيس اما ديال الراديو اما بارتو دونك ما نبدا الشريف يموت صافي ماتو بيموت دونك سي طافي نورمال او كونترا نكون القبيل ديالو العز تقول واقيلا نو كيسا واقيلا ناتيو دا الشريف بيان سير كنقارن الحمد لله هذا لا بروف اللي لا شحال غاشي قلال يغضاك يعني الظهر بولي فيزيت نوماديك قارن هذا برومونيس برومونيا يغضا يعني ثرد الخير ثرد الخيالي ولا واي يعطيك الصحه دونك يمشي كيدنا خلال مضبران ديوسان الجنازه عند شريف الله يرحم دونك جالس نولد دليل هادي وكي ذا قاروي كدلس لا ديريكسيون دو لا كولتور لو ديريكتور دو لا كولتور تيزي وزو دونك تزويد الناس زياره مقبولنا لهادي اجمعينك ان شاء الله طيب نظن ما الا نقارند شتيني كتفني دريس تيزي وزو ديون ومكان تري سونسيبل تري استراتيجيك ما نقارن دا شريف يدلس هذا شادين نيني دا شريف ديدلس ستيماتيست مي
ديوني سيدي جمال مرة يكسب تيساس يكسب تيروزا يكسب ولا زيدان يجمع ذي الغاشية دونك كل فرق كيرا دواي بي اوسي دونك ديون يفنان في سين تزخو مرة يقلان ذي الشن كذلس نتمرتنا عدنا داك فوفوسيس دونك ذي ثمزينس ذي المحال نورجين كي يستهزا ذي القديش يخدش اللي يجلس ويلتي كلت يحمل وكنيا اين يخدم هذه لي زديق ورافيني ويحمل دائما اين يخدم يلقى ثيكلت اين ديسن اديف اين يعدن. Amin Zawi, donc c'est un écrivain. Wagi Daghan يكتفن لي بوزار à Alger. ودي c'est un homme de culture l'Amqran. Amin Zawi, un soufistique à la Guinée. Je ne sais pas par quelle langue on va aborder les choses. Non, je pense qu'il y a la perte et le départ de Cheikh Cherif Khaddam, qui est vraiment un cheikh dans le sens de la perfection, dans le sens du don, dans le sens de la modestie, dans le sens de la musique, dans le sens de accompagner les générations, les jeunes générations des musiciens, accompagner. Il était en quelque sorte l'Algérien qui représente l'Algérie partout avec toute sa diversité. L'Algérie avec toute sa diversité était au centre de cette diversité. Il était respecté dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, parce qu'il était vraiment quelqu'un de vrai. Cheikh Cherif Khaddam, Allah yarhamou, c'était aussi une légende qui marche à pied, sur pied. Et aussi, pour moi, Cherif Khaddam est une pièce d'origine, une pièce d'âme d'origine de cette grande Algérie. Il est de cette région, certes, de ce petit village modeste, mais il est grand par tout le patrimoine algérien. Il est grand comme Mouloud Mamri, il est grand comme Mouloud Farhoun, il est grand comme Mohamed Arkoun, il est grand comme Tahar Jaout, il est grand comme Egr Bouchen. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait de la culture algérienne à travers la musique une présence universelle. Allah yarhamou. Abdenour Abdesalam, écrivain chercheur. Abdenour دا شو تحول فاضة ساقيني يروح عيون ورقاز قلنتيك جديد اما كسفرا اما غادي الفن دنتيك فتحتي بورا لا مودرنيتي اون كيك سورتي تنكر بربا لا مودرنيتي دو لا شانسون كابيلي الجيريان اون جينيرال. نتص الموسيقى اما كان سينانس داك مولود تاغوشيس ماشي ثالث صب الدسومه تاغوشيس تمشاهوت من ندمغ تكفى اما كان ساكينيا يندم دا شريف خدام وغاسكني وتفكر وبريدي في سيدي بوذ الموسيقى ما تصر راه تبعن كان ولا شغلي في تاغ الحال كنا مياض تصحون يركازن تقولين دي سماون تسوني سيسن يسواني اسم دا شريف خدام. ان شاء الله يجد ركزنا الفيرس ماشي حاجه نتقلان ينجرا وندافر هذا لي جاني قد تبع ما فريد ندا شريف لو كان نزمر نتبع فريديس نكون وقفوا ثرى يبقتي نتبع فريديس ان شاء الله هذا نتسمي ذي سبعنا الفرحه الوراويس ان شاء الله نصحى يا ربي رجع حنا فيفاتسن أتي لا غولاد هذه مزيان هذه شبون ذي دا الشريف أثمثلن لا غاد كيد أهات نيل خاطر كل الجيل يسعى وين يدفازن القيبة فوالا دا الشريف عطاسي غنا في ثمطوث في الشباحينس في الخدمينس في الجذور في الجزائر. On propose qu'il soit inscrit au patrimoine immatériel universel mondial. Voilà. هذه قيمة الفضاء إن شاء الله. هذي قال بود شيل في جد البركة العمل في مرة هذي قال بون إن شاء الله الخدمة يخدم ذا قسمي ديكار أسألي تراجس أنا ما فوق للعلامة أما هذا مشطوحة ما هذا القرآن كل وصوم البركة كنت لما تنجا كل عمل فيها مشطوحة من القرآن مرحبا يسوين كل يوم ندير يروح في الدا شريف الكاز العاجي يموت تي حمار بوين كل وكل تقدم سي حسنة
يجي ولد مرة يباركة مشطوحة من قران. مرة مرحبا يسون كل قيا قمد نوصل له ما نسوسم هنتو عشنا نسمحاس يا حباب ربي مرة ذا السمح ندير غير ذا كون دي بوين والله ما نتسف من فرقيت مي ان شاء الله امكانيات ديال رحمة جميعا كان لذا صحيح Thank you.